Selamat manogot ma hubata haganupan inang bapa nama poso pakondak dana sekolah minggu. Paima ihorjon hita horjata tangihon hita malobe hatani nebata nagabe gogo hubata. Paima ai martonggo mahita. O Tuhan Yesus ihol hanami isi sehatamu nagabe gogo ben nami laho makorjon horjan adoma ondo suben nami. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Taganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus ambilan bata sadarion tarsurat dobani Hosea 10 ayat 12 sonon ihatahon. Tidak konma banima hapitoron pariamai mana der layak pukah maju mana baru ai panorang nima mangindahi Jahoba aseroh ia anjaha ibere ben nima hapitoron. Ibagas bahasa Indonesia ihatahon. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Amin. Sonaima hatani naibata. Keluarga nani haholongani Tuhan ta Yesus Kristus, adong piga-piga hal nagabe ambilan bata marhitehon teks sadarion. Naparlobe tarsingat bani keluarga. Hosea sebagai nabi ni naibata isurun naibata do ia marhajabuan pakon sada inang namargoran Gomer aima inang parbakis. Ihatahon bani Hosea 3 ayat sada. Dop ain ini Jahoba mahubaku lahoma use haholongi ma sadana boru nama kaholongi dalahi nalegan si parbakis usi songon Jahoba nama kaholongi bangsa Israel AGP marbalik sedia bani nebata nalegan anjaha rosuh bani ruti nama ragu buah anggur. Artini keluarga Nabi Hosea gabe gambaran hubungan ni naibata pakon bangsa Israel. Nabi Hosea gambaran ni naibata, Gomer gambaran ni bangsa Israel. Nah sedang berbalik humbani naibata. Artini ijon keluarga aigabe gambaran bata sonaha hubungan bangsa dopak naibata. Bani keluarga on tubuh don nyombah. Taganupan nyombah ni aima namargoran lo ruhamah. Artini naibata lang makaholongi. Pernikahan antara Nabi Hosea pakon Gomer on tubuh nyombah ibahin magambaran bahwa lo ruhama Allah tidak mengasihi bangsa itu. Allah tidak makaholongi. Depkosyai tubuh mause igoran ma lo ami. Domanokan lang iha holongi sonari lang bangsaku. Lang bangsaku benesyam. Tidak umatku. Dopkosyai tubuh nama dapat tuluhon aima Jezreel. Allah menabur berkat. Allah mamasu-masu. Taganupan nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Domalaho bangsa Israel manombah bani naibata nalegan. Domalangbe
patuh sedia bani nai bata. Ijon manai bata sihol paula kon bangsa na hinaholongan ni ai. Bangsa ni ai mula gabe bangsa ni halani marosuh tumang nai bata. Bangsa ni ai marmalas ni uhur. Bangsa ni ai manjalohon haluahon. Halanyai kabar baik bata. Mari pardiate hita keluargata. Keluargata ai ma gambaran hubungan ta dopak nai bata. Ai ma ase keluargata rumah ta. Ai ma ianan beribadah. Pajupah pakon nai bata. Nagabe hasoman bata. Nama masu-masu hita lau makorjan horja bata. Ingat hita. Domma adong bei horja. Na yondoskon Tuhan hubata halani ai sadarion ipaingat hubata. Age pesonai situasita tidak kon mabenima hapitoron. Taburlah kepada kita kebenaran dan kebaikan. Pariamai mader layak. Tuailah menurut kasih setia. On macarani na iberehon na ibata marhitehon nabi Hosea hubata aima bani goluh taon pukah kita maju mana baru. Jadi yang gohita i distrik 2 on gue tumang juma iridah kita anggo makorjahon juma na baru totu wedo hal-hal na ibutuhkon tapi ipaingat hubata juma ai doskon dohoma bani dirita tidak kon hita maha pitoran. Pariamai mana mader ase aha. Ase ronai bata mamber hapitoran halanyai. Sonari ma panorang ni hita mengindahi Jehovah. Kekuatan cinta. Kekuatan holong inai bata hubani bangsa na domma lang madear ai memampukan kita melakukan pengampunan. Memampukan kita melakukan yang baik. Gabe berdampak maai persekutuan itonga-tonga ni keluargata, itonga-tonga ni masyarakata gabe indah, jenges, harmonis. Halanyaha halani sihol Roma nai bata mambere hapitoron mambere haluahon bata halanyai nini Hosea panorang nima mengindahi Jehovah. Marilah kita terus menerus mencari Allah di dalam hidup kita sehingga lambang kasih Tuhan itu memampukan kita mangidah keluarga taon ibagas holong nahumbani. Alanyai mari tidak kon hitama hapitoron pariamai hitama diar layak pukah kita maju mana baru halani panorang ni mahita mengindahi Tuhan Yesus ase roh ia mambere hapitoran bata. Selamat mengindahi nai bata, selamat manjalohon pasu-pasu, anjaha Tuhan Yesus maka somani hita. Amin, martonggo mahita. Oh Tuhan Yesus, anggo introspeksi diri hanami, totu mela do hanami ilodemu. Tapi halani holongmu na bagal in. Anjaha isuruh kam hanami mengindahi hama sedapotan hapitoron hanami. Holong atemu ben nami. Pargogohi ham hanami. O Tuhan itonggon hanami do. Hasoman nami keluarga nami na sedang hurang jorgit. I rumah sakit atap ijape marianan. O Tuhan, ojur ham hanami. Ase tongtong hanami mengindahi ham halani sihol bereon mudo
Hapi toron ben nami, anjaha haluahon, anjaha gogo, sonai homapasupasu. Terima kasih mabamu. Ibagas Yesus Kristus si tonggon hanami haga nupan keluarga, nagabe gambaran hubungan dopakham ibagas ibadah nami. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin.